Сусана Жемилева Кефел элесі аққында масал. Қара деңізге түшкен ве үстлерінде Кефе шейірі ерлешкен байырларда баарде қорылған чичекні Кефел элесіні көрмеге мүмкін. Егер бұл чичекнің япрачықларына диққатмен бақылса, олардан әрбір танесі атеш яланын тілчігіне ұшай. Ортасында олған қара ерчіклер есе қара көмір дәнелерін қатырлата. Бүтін ләлелерінің еждады олған бұл ажайып чичекнен пек чоқ хикаялар бағлы. Ама мен сізге тылсымлы ве ажайып бір хикаяны тариф етмеге істейім. Чоқ заманлар evvel қадими Кефеде эллинлер, шымды юнанлылар олары қадыландырылған миллет яшағанда, шер четінде зенгин Базирган ве фуқаре чобан эки айле яша екен. Базирганның айлесінде Феодор, чобанда есе Алан атлы оғыллары өсе екен. Оғланлар пек яқын дост олып, азбарларының арқасында узанған байырларда ойнай, ве анда пек чоқ вақыт кечире екен. Олар күреш усулларыны менімсемеге, күчлі ве бежериклі олмаға, атларыны миніп юрмеге огрене екен. Ара-sıra Феодор ве Алан күнеште қызған отқа ятып, көк ве көкте кеткен бұлытларға бақа, ұзақ мемлекетлер ақында қаял құра екенлер. Феодорның бабасы оғлының фуқари оғланмен достлашқаныны бегенме екен. Оғлу Базирган ішіне огренгенini, чешет мемлекетлерге барып келген ве Кефе базарларына ен яқшы мал кетірген өз тижерет гемелеріне, гемежі тақымларына сайып болғанны істе екен. Күнлерден бір күн башқа бір Базирганның гемесі ұзақ мемлекетлерге кеткенде, Феодорның бабасы яш оғлан ішінің инжеліклеріні ве ағыр тарафларыны өзі огренсін деп оғлысыны да йолла екен. Феодор сияхат хаялыны керчеклешкеніне пек севініп, ама бұл сияхатқа яқын досты Аланнен кетіп оламағанына пек кедерленген екен. Феодор кеткен сон Алан асырет чекмеге башлаған. О, бабасына қойларыны отлатмаға, қырқмаға ве қой юнуны сатмаға ғайретнен ярдым еткен. Ама бір яны күннен туған байырлар оның үшін да зияде ябанжы олмаға башлаған. Алан Феодорның өгінде açılған яңы шеер, лиман, мемлекетлерінің хаялларыны тасаввур етіп, да чоқ кедерленген. О, бабасы кебі өмір бойы чобан олмаға істемеген. Бір кере бабасы Алан не үшін о қадар дертлі олғанын сұраған. Яш оғлан сияхат етме арзусыны, достыны сағынғаныны, чобан аятына көре да яқшы өмірге ұнтылғаныны аңлатқан. Мен күн көрген бұл байырларының насыл güzelлігі бар. Тек барде олар ешіл, тазе отнен қаплана ве үстлерінде ләлелер ача. Қалған вақытта есе олар сұжақ күнештен сарарып кетелер, чурлана екен Алан. Бабасының дудақ көшелерінде есе кедерлі тебессім көрінген. Алан, оғлум, мен сенің дұйғыларыңны аңлайым. Мен де бір заманларда яш ве атешлі олып, бүтін дүнияны көрмеге істейедім. Мен саңа аятыңда білмеге керек олған ең мұйым шейіні айтайым. Сен мені шымды аңламасын ве мен қартайып, қойларымдан да ақмақ олғанымны түшінерсін. Ама сен білмек керексін. Ана топрағындан да азиз, sıcақ ве güzel hiçbir şey yoktur, деп хитап еткен оңа қарт чобан. Алан башыны асып отырған, бабасының сөзлері она тесір етмеген. О, да бұйық асіретнен ұзақ мемлекетлеріні түшінмеге башлаған. Ертесі күні Базирганның evінде қапы çalınған. Қапыда оларның фуқаре қомшысы чобан тұра екен. О, өзінің қой сүрісіні сатып, Базирганға $40 ақчалышмаға келген. Қой сатылуынан алынған капиклерге қарт адам өзінің бір жан оғлыны
узак жерлерге азырлаган. Кетмеден эвел соңки кежеде Аландын анасы оглуна топрак менен толдурулган балчактан япылган чөлмекни берип, «Оглум, бу чөлмек дайыма янында болсун. Onu yaxşı sakla. Çölmekteki toprakны suvar. O toprak sana bizni ve evimizni hatırlatsın», aytkan. Карт kadın oğlunu kucaklap, başını ve omuzlarını örtken maramasının çetinen көз yaşlarını silmege başlagan. Sabasına Kefe limanından uzak memleketlerge ticaret gemisi ketken. O gemide denizci yardımcısı vazifesine alıngan Alan da бар eken. Gemi Tuğan sahilden uzaklaşmağa başlaganda yaş oğlanın yüreği heyecandan koksüne sığmagan. Alan evge zengin kaytacağını ve hayatı denişeceğini düşüngen eken. Çok gün ve gece Alan ticaret gemisinden ketken. O gemideki bütün ağır ve kirli işlerini becergen. Yakkan güneş, güçlü yelden, tuzlu sudan oğlanın teni kabalaşkan, adaleleri çelik gibi kattılaşkan. Alan ise gemici işine öğrengen. Gemi kirgen bir limanda genç oğlan bütün yerlerini görmege, şehir ve sakinlerinin tarihini bilmege, tanış olmagan nutuknu dinlemege ve belli olmagan aşlarını aşamağa tırışa eken. Ama hepsinden çok Alanı kuyumcularının ustalığı meraklandırgan. Yaş oğlan her şeyini bilmege istegen ve akıllı olup yanı bilgilerini birden menimsegen. Geminin sahibi ona kazangan akçalarının bir kısmını bergen son, Alan kuyumcular çalışkan aletlerini alıp, özüne kuyumculuk işinin ustası olacağına söz bergen. Alan çalışkan gemi çok yerlerden keçe eken. Sefer bir limanda toktaganda geminin mağazaları yanı mallarla tolgan. Nihayet geminin kapitanı Endülüz limanına kirgen son geri kaytmak kararını algan. Gemi takımı yalığa düşken son Alan bütün denizciler gibi meyhanege ketmegen. O şehir sokaklarında gezip kuyumcular dükkanlarını kıdırgan. Yaş oğlan o yerlerde ustalarla konuşup yanı bir şeyler öğrenmege niyetlengen. Böyle yürüp Alan çok dükkanlar olgan bir bazarga kirgen. Olarının arasında kuyumcular dükkanı da бар eken. Alan dükkanға kirip sahibinen selamlaşkan ve endi gelişinin sebebi hakkında laf edecekti. Dökmeden evvel kuyumcular madenlerini eritken ocakta kömürlerini karıştırgan kirli hizmetçini görgen. İnsan kevdesi ona pek tanış gelgen ve o adam çevrilgende Alan pek şaşkan eken. O günde onun en yakın dostu Fyodor tura eken. Fyodor da Alan yetişkenine ve denişkenine bakmadan onu tanıgan. Eki dost biri-birinin kucağına atılganlar. Dükkan sahibi karşı gelip meselenin anlatılmasını talap etken. Sübetten Alan dükkanının sahibi Fyodor'nu esirler bazarında satıp alganını öğrengen. Fyodor ise o ketken gemige deniz hırsızları ucum etkenini, her şeyini çaypaganlarını, tağımını ise Endülüs esirler bazarında satkanlarını hikaye etken. Uzun vakittan berli bir-birini görmegen iki yaş көз yaşlarını tutamaganlar. Tesadüfen olarga görüşmege kısmet olgan, ama nasıl sebeplerden olgan bu görüşüv. Alan dükkan sahibini Fyodor'nu azat etmege rica etken, ama o hiç de razı olmagan. Öyle olsa olar dostunu satıp almaga teklif etkenler, ama kuyumcu soragan fiyat pek yüksek eken. Alan ise tek denizci yardımcısı çalışkanı için o kadar parası yok eken. O kuyumcunun şartlarını kabul etip anlaşmaga mecbur kalgan. Artık o dostunu satıp almasına yetecek para kazanmaganca kuyumcunun yardımcısı olarak çalışmaga karar algan. Alan çalışkan geminin sahibinin sağıllaşmaga ve Fyodor'la beraber evge kaytmak için Endülüs'te kalmaga mecbur olgan. Alan
Куюмчунун дүканында 2 yıl чалышкан. О достуну пек сейрек көрө экен, ама о да эф асретинден пек кыйналмасын деп, yolda чыкканда она анасы туттурган тууган топуракнын чөлмекни Феодорго берген. Алан анасынын тенбилерине кулак асмай, чөлмектеки топуракны сувармага унута экен. О Феодорго буну япмага рижа эткен. Феодор догмуш кефеден алган гайет кыйметли бакшышка пек миннетдар болгон экен. Алан дүкандаки олган эр бир ишни япкан. Odun кетирген, дүканны жыйыштырган, маден кесеклерни буюк машанян туткан ve куюмчунун да ишинде жардым эте экен. Дүкан сайыбы genç оглан истидатлуу болгонну ve ара sıra пек кыйметли тевсиелер бергенни көрүп, она тек талебе ишин дегил де артык жидди, куюмчу шейлерини да япмага изин берген. Муштерилер Аланнын усталыгын мактай ve япкан орнеклеринин айретте калдырыcı болгонун кайдете экенлер. Алан чешит мемлекет ve фарклуу усталарда көргенни өзүнүн өзгүн үслүбүндө жанландырган. Күнлерден bir күн Алан устаханеде чалыша экен. Шу күнү Феодор да дүканда олуп, атеш якмага жардым эткен. О достунун янына келип сураган. Біз сенен балалықта ойнамаға севген байырларда барде өскен лелелерini хатырлайсыңмы? Алан кокус кечирип, башынен ишмар этти. Олар бу алевге ушайлар, девам этейди Феодор. Леленин эр-бир япрачыгы алев түлчүгү, эрчиклери исе көмүр денелери кибидир. Бир дакка кечмеден Феодор туруп, азбардан Аланнын анасы берген чөлмекни кетирген. Чөлмекте узак ve тууган кефе байырларында олганы кеби айны кефе лелеси өсө экен. Алан пек тажипленген, чүнки анасы она чичекни бу чөлмекке сачканын айтмаган. Бу дүлберликни көргенде genç куюмчунун жүрөгү сызлаган, көзлеринде көз яшлар пайда болгон, тууган ерлеринин ресимлери көзлери өгүндө жанланган. Артык гурбетликте жашамага күч калмаган, тууган еринден да жакшы бир ер олмаганын айткан бабасы не кадар акылы экен. О кежеде Алан устаханеде айры бир шефкнен чалышкан. О асылзаде бир кадын үчүн илик япа экен. Онун филигрань орнегинде эндүлүстө эч кимсе көрмеген чичек, кефе лелеси дейди болгон. Муштери иликни алмага келгенде яш устанын ишинден айретте калып, иши үчүн кызганмайып миннетдарлыгын билдирген. Берилген акча Феодорнун сербест этилмесине жеткен. Карт куюмчу Аланны жибермеге истемесе да берилген сөзүнү тутмага керек болгон. Алан ve Феодор Кырым ялысына кеткен биринчи кеминен Эндүлүстен айрылганлар. Gençler evge кайтканда эм Базирган, эм Чобаннын evlerinde буюк байрам болгон. Не Базирган, не де Чобан артык огулларыны көрмеге умут этмегенлер экен. Чок вакыт кечмеген Алан өз дүканын ачып, куюмчу болуп чалышмага башлаган. О бабасына кенеде кой алмага ve ара sıra Феодорнун балалыкта ойнаган байырларда о койларны отлатмага жардым эткен. Феодор кечкен бүтүн кыйынлыкларга бакмадан бабасынын Базирган ишини девам этмеге карар алган. О Аланны тек дос дегилде бүтүн өмүрү боюнча ага сайган экен. Эрте баарде шээрнин аркасындагы байырлар яны жашыл өтнен капланганда Феодор ve Алан тууган топуракларга узун кезинтиге чыгып, онун таза кокуларыны ала экенлер. Этрафтаки ачкан лелелерге бакканда, олар кайдадыр Кырым топурагынын ичинде бар бикеси буюк ожакны якканын тасаввур эткенлер. Шу ожакнын ялын тилчиклери тышка кырмызы чичек шеклинде чыккан экен. О чичекни де Кырымда татлы, сыжак, күнешлі ләле сөзүнен адландырганлар.